Aktiwiteit 3.2, dit behoort in julle handboek hier rondom bladsy 54 te wees. I'm going to read through the English, but I'll translate in English and Afrikaans. Okay, so Natasha Rose opened a fashion store in Port Elizabeth on the 1st of August 2019. She deposited all money received into a current bank account held with Southern Bank and made all payments via FET. She uses cash journals as the book of first entry. After a month of trading, she received the bank statement from the bank. Natasha asks for your help in completing the bank reconciliation statement. You are required to do: compare the bank statement with the cash journals and make supplementary entries in the CRJ and CPJ. So, vergelyk jou bankstaat met die joernale en maak dan enige extra inskrywings in die KWJ en KBJ. Dan moet 'n mens die KWJ en KBJ na die bankrekening toe oorboek, post the CRJ and CPJ to the bank account, and then we need to draw up the bank reconciliation statement. Okay, so just for time purposes, I already compared the first step. So I compared the cash receipts journal, and we're only focusing on bank. Ons fokus net op bank, so jy kyk net na die bankkolom, en hierdie bankkolom van die KOJ het ek dan nou vergelyk met die kredietkant van die bankstaat wat vir ons gegee is. Daai twee laaste bedrae moet nie gehighlight wees nie. Ja, okay. Goed, so, en hier is nog ene, ek dink is daai ene. Ek gaan nou kyk, EFT nommer 05. Ja, hy is daar, dis nie hy nie, het was 'n ander ene gewees, daai een. Goed, sorry. Okay, so ek het vergelyk, ek kan ongelukkig nie afmerk, I can't tick and circle, but all the amounts that I highlighted, you tick. Okay, so all the amounts in the cash receipts journal, I compared it to that credit side, and I saw it on the credit side as well in the CRJ. So ek het in al twee dokumente gesien, ek het afgemerk, en dieselfde met die KBJ, ek het al daai bedrae, het ek hier aan die debietkant gesien, so ek het hulle afgemerk. So die bedrae wat nie gehighlight is nie, is nou jou omkringde bedrae, jy omkring daai bedrae, en dit is dan nou die bedrae wat ons moet hanteer. Ok, hierdie oefening is nou ons eerste oefening, so daar is nie nog extra goedjies by nie, so dis 'n eenvoudige een nou net eers. Maar ja, kom ons begin op 'n punt. So eerstens wat van jou verwag word is, jy moet 'n KOJ en 'n KBJ doen. Nou heel eerst in jou KOJ en jou KBJ moet jy begin met jou vorige totale. Ok, ek gaan dit gou hier inskryf, julle gaan nou nie sien hoe ek dit inskryf nie, maar ek gaan nou vir julle wys. So, ek skryf totals of totale, en ek skryf maar net die bedrae, en watter bedrae, kom ek wys net gou vir julle, dis nou daai bedrae, wat ek dan nou inskryf, die totale, want dit is wat sy nou al gehad het in die KOJ vir die maand, and this is the amount that she had in the CPJ for the month already, so we need to take that into account when we start our process. So, kom ek wys net daar vir julle, so ek het dit daar net ingeskryf, totals, of dan nou, in Afrikaans skryf 'n mens totale. Goed, nou, al die bedrae in die bankstaat, wat dan nou omkring is, of in my geval nie gehighlight is nie, hulle moet in jou KOJ en jou KBJ kom. So die aan die kredietkant, daai aan die kredietkant, hulle moet in jou KOJ kom. Ok, so daar is twee bedrae, daar is R375 vir interest en R1000 van haar governor for rent wat hy inbetaal het. Goed, nou ons bankstaat wys vir ons hierdie inligting op die 31ste. Ons bank, waarby ons bank is Southern Bank. And the first amount was 375 for interest received or interest income is the same, so rente inkomste.
En dan het ons van haar governor ook geld gekry. R1000 vir huurinkomste, rent income. Goed. As jy hulle dan nou ingeskryf het, dan kan jy hulle so lank afmerk, dan weet jy het met hulle gewerk. Okay, so dis kom hulle nou gehighlight was. Okay. En dan al die kringe of die bedrae in die debietkant wat dan nou nog nie gehanteer is nie, ons moet hulle in die KBJ inskryf. Okay, so die eerste bedrag was, it was from Insure for Insurance that we paid, and it was a stop order, so it automatically deducted from our bank account, 475. Insure, it's on the 31st, this information is on the bank statement, and it was for insurance. Okay, and then the next amount is small amounts, and those small amounts, the one was for cash handling fee, the other one was for service fees, the other one was for notice fee. So all of them, we can add it up as bank cost. So ons kan hulle almal bymekaar tel vir bankkoste. So kom ek tel hulle bymekaar vir ons. Dan hoef ons nie aparte inskrywings te doen vir dit nie. So dis R75, 75. And Southern Bank is our bank. 75 bank costs, bankkoste. Goed, dan, volgende stapie wat ons nou doen, in ons KOJ en KBJ, is dat ons joernale afsluit. So, 177857 plus is 179232. Okay, daai kant, dit maak hier reg. Ons hoef nie eintlik daai kant op te tel, ek vind ons sommer daar uit, want ons fokus net op die bankrekening. Dis al waaroor ons worry, ons is besig met bankversoening. Okay, dan KBJ, as ek hulle bymekaar moet tel. Geef my totaal van R25,608. Okay, and then we will be posting to the general ledger, to the bank account. Now I'm just going to go back to the textbook. You will see this is a new business. It says she opened her business. So dit is 'n splinter nuwe besigheid, so sy het nog nie 'n saldo nie in die bankrekening nie, maar 'n bankrekening moet vir julle bekend wees van graad 8 en 9 en 10 af al. So, on the 31st of August 2019, total receipts, or received, totale ontvangste, ek hoop ek skryf dit in Engels reg, total received from the CRJ, is then the total that I had there above, 179,232. Ek sal moet beter skryf. And then total payments on the 29th of August. Totale betalings, total, kyk nou, ek Afrikaans en Engels nou die mekaar, total payments, totale betalings, from the CPJ, KBJ,
is daai 25.608. En dan moet ons hom afsluit. Hoop julle kan min of meer sien daarmee so. Is nie die beste kwaliteit nie. Ons moet afsluit. Balanceer, saldeer. You need to balance the account. Okay, that side is definitely the most. So I always say, yes, this side is already that. No, that's not already that. 179,232 minus 25,608 gives us a balance of 153,624. I don't know what you call it in English. Oorgeblij, the balance. Left over. Oh, what do you call it in English? You can help me with that. My English is rusted. En dan bring ons dit af. Saldo afgebring. Balance brought down or brought over. On the 1st of September, actually, not the 31st. The 1st of September. 153,624. Good. Okay, so now the last step in the bank reconciliation process is then the bank reconciliation statement. And to save time, I already wrote in there, you begin with the balance of the bank statement, always. And then you have your credit, outstanding deposits, then you have debit, outstanding EFTs, and then you have the balance of the bank account. Okay, so in Afrikaans sê ons saldo volgens die bankstaat, krediteer uitstaande deposito's, debiteer uitstaande EFO's en saldo volgens die bankrekening. As daar nou nog foute en sulke goed as julle gaan sien in die ander oefeninge nog later, ja, kom daar nou nog goed in, so daar's baie meer lyntjies as wat ons nodig het. Maar vir nou is dit al wat ons nodig het. So, balance of the bank statement. We will get that balance on the bank statement. So, in the bank statement there, I highlighted it. That's the balance of the bank statement. We have money in the bank, so it will be a credit balance. 151523. Okay, and you can write there credit. In Afrikaans, ek skryf gewoonlik sommer krediet saldo volgens bankstaat. Then credit outstanding deposits, that will now come from your CRJ. Onthou ons nou al hierdie bedrae al het ons hanteer, ons het almal van hulle hanteer, so hulle is afgehandel. Nee, hulle is afgehandel, ons is klaar met hulle. So nou is dit nog net die bedrae in die KOE en die KBE wat ons moet doen. So the CRJ amount of 9,051, that is the outstanding deposit. En ek skryf hom aan die kredietkant, want daar staan krediteer uitstaande deposito's, credit outstanding deposits. Then debit outstanding EFTs, debiteer uitstaande EFO's. Klaar met daai een. Nou is dit nog net hierdie twee EFO's, so nommer 7 en nommer 8. Die een is R800 en die ander een is 6,150. R800, 6,150. EFO nommer 7 en nommer 8 gewees. Okay, and then the balance of the bank account, we just calculated that. It's this balance here at the bottom. That balance we are going to write on the debit side because it's here on the debit side. So we're going to put it there as well on the debit side. So hier aan die debitkant skryf ons 153,624. And you can write there debit. Ek in Afrikaans skryf ons gewoonlik debit saldo volgens die bankrekening.
And then we need to add up our 2 columns to see if it balances. So I hope it balances now. Let's see the debit side, 800 plus 6150 plus 153624. Ooh, 624. 160574. And the other side, 151523 plus 9051. Yes, it balances. So we reconciled the bank. Ons het bankrekonsiliasie volledig en korrek gedoen.